संवसारीक पर्यावरण दिसा निमतान राज्य पांवड्यार आयज बऱ्योच कार्यावळी जाल्यो। मांद्रेचे धवरूक संस्थेन पर्वरेच्या विद्याप्रबोधिनी कॉलेजीच्या जोड पालवान मांद्रे पठारार 15 झाडां लायली। जाल्यार वीज खात्यान गॅस्पर डायस हॉलात स्टाफाचो भोवमान करून पर्यावरण दीस मनयलो। मुरगांव पोर्ट ऑथॉरिटीन हरित सागर उपक्रम घडोवन हाडलो। पळयात काय खीण। धवरूक संस्था मांद्रे आणि विद्याप्रबोधिनी कॉलेज पर्वरी यांच्या जोड पालवान आम्ही आयज मांद्रे पठाराचेर वृक्षारोपणाचो कार्यक्रम करून घडोवन हाडला। धवरूक संस्था गेली 7 वर्सां कार्यरत आसा आणि 7 वर्सांच्या कालावधीत जवळपास 20,000च्या आसपास झाडां लायल्या। झाडां लावच ना तर ती झाडांचं संगोपन करून ती झाडां वाचोवपाचो प्रयत्न केलो। आयज काल आमी बघतो की पाणयाची टंचाई सगळ्यांक जायत चल्ल्या। त्याच्या खातीर धवरूक संस्था आणि विद्याप्रबोधिनी कॉलेज हे एकजुटीन कार्यरत आसात। भूजल संवर्धनाचे जवळपास 35 प्रोजेक्ट आजपर्यंत 3 तालुका 12 पंचायतीमध्ये धवरूक संस्था आणि विद्याप्रबोधिनी कॉलेजच्या सहयोगाने आम्ही घडवून आणलेले आसा। खरं तर पर्यावरण संवर्धन आणि वृक्षाचं रोपण करून त्याचं संवर्धन करून काळाची गरज आहे। बदलत्या वातावरणामुळे आपण पाहतो की या ठिकाणी तापमान वाढ होती, तापमान वाढ होत आहे। आयज वर्ल्ड एनवायरमेंट डेच्या तुमकां सगळ्यांत पयलीं हांव शुभेच्छा दिता। विद्याप्रबोधिनी महाविद्यालय पर्वरी आणि धवरूक संस्था मांद्रे यांच्या विद्यमानान हांगासर आयज वर्ल्ड एनवायरमेंट डे सेलिब्रेट केलेलो आसा। त्याच्या निमित्त आयज आमी हांगासर 15 ते 20 झाडां यांचे आयज रोपण केल्लें आसा आणि धवरूक संस्था हांगासर गेले कित्येक वर्सां झाडांच्या वृक्षारोपण करीत आसा। Is reduce save energy. But we all are the electrical engineers. We are supplying electrical energy to our state, and we should be aware about how we get electricity, what kind of natural resources through which we get electricity, how we can improve the condition, because energy is an important input for the development of the growth and economy. At the same time, energy is one of the sectors which is polluting the environment. Almost 40% of the carbon dioxide or the greenhouse gases which are produced come from energy sector. सस्टेनेबिलिटी आमकां जर बरी जाय जाल्यार आमी जे प्राथमीक स्तरार जे कितें करपाक जाय ते करपाक जाय। फॉर एग्जाम्पल आतां जो ग्राफ आमकां दाखयलो this year in 2023 he had shown that 627 megawatt is the maximum utilization of energy in Goa. अशें आतांच हांवें पळयलें, आय डोंट नो, म्हाका कोणी सांगलें 750. यू हॅव शोन 727 years. विचार करा, 2 वर्सां पयलीं परिस्थिती आशिल्ली 575. लास्ट इयर इट वॉज 650, and today again almost say about 75 megawatt extra power आमकां गोंयांत जाय पडली। हाजे वयल्यान in 2030 what will happen, in 2050 कितें जातली। विश्व पर्यावरण दिनाच्या संदर्भात आज मार्मागोवा पोर्ट ऑथॉरिटीन आज प्लांटेशनाचो कार्यक्रम, मागीर एक सगळ्यांचे गेट टुगेदर आसा, चर्चात्मक कार्यक्रम आसा। हो दिवस खूप महत्वाचो, आमकां सगळ्यांक प्रत्यक्ष आमी अनुभवतात। आज वर्ल्डाची गरमी इतली वाडिल्ली आसा, जेन्ना एक पॉयंट वाडल्यान कितें त्रास जाता आमकां खबर आसा, आणि हे आमच्या वागणुकेमुळे हे सगळें जाल्लें, वागणुकेमुळे जाल्लें आसा। त्यामुळे आमचे फुडले भावी पिढीक जर बरें हें दितलें जाल्यार आज आमकां पर्यावरणाचेर काम करपाची गरज आसा। जे काही आज जी गरमी वाडिल्ली आसा, ह्या संदर्भात ज्यो काही उपाय योजना आसा त्या प्रायम मिनिस्टरान आमकां डायरेक्शन ऑलरेडी दिल्ली आसा। पहिली गोष्ट प्लास्टीक, सिंगल प्लास्टीक बॅन करून सरकारान तेचेर उपाय योजना केल्ली आसा। The ports around the world, they have been taking several environment friendly measures, which generally they are called as blue bean initiatives, because the blue economy, that is the sea trade, and the green initiatives. So under the guidance of our honorable minister, the ministry has already codified a policy called Harit Sagar, Green Port Policy. So under the policy we will be taking several measures, and today the honorable minister will be announcing 5 major initiatives which
MPA is planning to complete it before the next Environment Day. We'll be able to complete those 5 initiatives. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिगीस, हिरू महाले, श्वेता गावकार आणि निखिल जल्मी.